da ne zaboravimo ko smo, odakle smo, ko su nam gradovi. Da nešto ostavimo u amanet novim generacijama, isto ono što su naši roditelji i naše bake i deke ostavili nama. Potrudili smo se da uspostavimo kontakt sa etnomrežom i da ispričamo priču o tradicionalnoj srpskoj košulji, kao jednom važnom delu srpske narodne nošnje. Ta saradnja sa etnomrežom trajala je do ovog broja. Nadam se da će se ona i u buduće nastaviti. Pomogli smo da promovišemo njihov rad, da reklamiramo njihove proizvode, a da naši ljudi i nauče nešto, ako su zaboravili o delovima naše narodne nošnje. Magazin 11, znači Zora magazin broj 11, je dokazao jedno novo polje u kome se Zora kreće. Zora svojom misijom nije samo informativni i kulturni magazin, on je takođe i jedna firma koja se bavi prevodilaštvom, ali i magazin koji hoće da da svoju podršku svim lepim kulturnim događajima na ovim prostorima. Zora magazin je na svoj način, medijski način, potpomogao BANEF, filmski festival koji je organizovala naša glumica Jelena Mila i njena organizacija Just in Production, ali isto tako mi smo tada, pred sam BANEF, završili prevod treće po redu knjige gospodina Milovana Vitezovića, knjige koja se zove Šešelj profesora Koste Vujića i nakon toga snimljeni film. Nadam se da će se naša saradnja sa gospodinom Vitezovićem nastaviti u budućnosti, ali smo srećni što smo pomogli da dela gospodina Vitezovića budu prevedena i na švedski jezik i sada sledi njihovo promovisanje na sajmovima knjiga u Srbiji pre svega, a onda ćemo videti kako će se to moći realizovati na našim prostorima, znači na prostorima Švedske i Skandinavije, gde je knjiga prevedena i na švedski jezik. Put Zore je stigao i do Finske. Međutim, ono što sam zaboravila da kažem, to je da Zora magazin se trudi da kroz svoju medijsku aktivnost potpomogne i veliki broj interesantnih, kulturnih i informativnih i zdravstvenih događaja. Zora magazin je između ostalog bila i medijski prijatelj konferencije koja se zvala Dani srpske medicinske prostore 2012. godine, koja je održana između 4. i 6. oktobra 2012. godine, gde se prijavilo 4000 učesnika i tu glavnu organizaciju je na sebe preuzela Lekarska komora Srbije. Kad rekao da se je Zora osvanula u Finskoj, to podrazumeva da smo u jednom kratkoj poseti Helsinkiju imali prilike da razgovaramo sa njegovom ekscelencijom, ambasadorom Republike Srbije u Finskoj, gospodinom Slavkom Kruljevićem i sa njegovom suprugom Svetlanom Vojvodović. Interesantni su intervjui koji smo tada napravili, interesantan je podatak da u Finskoj postoji svega 300 porodica naših ljudi i sada nam sledi jedno, kako bih rekla, veće predstavljanje Zora magazina u samoj Finskoj, odnosno u Helsinkiju, o terminu i naravno načinu predstavljanja Zore ćemo se nakon dogovoriti, jer sada sa njihove strane postoji velika želja da mi dođemo, da predstavimo magazin i da se oni na neki način povežu i pišu o svojim događajima.